kabisa. Yabo mbo mbo usago shiliao kabisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Kwezi wanama watukufu Mesilamu wa Komor wajihunda honda mwe Komor makatika hondo na tsawanji tamke yinu ano wajundo bonze mwe Komor wa Komori mahane kawaida udunga ze madaza hangu nyimidunga we makati yanu no wajojaili wa wandunge baadaban gamumtosoni hezento sazaki kawaida nimwambie na assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa jamalifu wa nadhif siyaba no skwalewo yinu harumama daikao madambili muhimu na heni rambo banuzo muhimu. Madamando ya hangunge johuja harumwa hadisi na yuonao siku wa leo ya shughuli ya kaufanyiwa mdu ya kahenda dahoni ikawo inu hadisi ifori ya mbema neseja bangweni haini nongozi ilo prive izokari njia shekaze nongozi sazija harumama bango si hamba hadisi yori wano mtao wa bamba leso yabo garijwa wa mjisha keti na budi haukaya izonongwe kaongizo oharma eze bango linu shaisu ala yuamjo ija haukaya izonongwe zahanda na mila na banu Komori hanzo shenkeza haraka benge kweli leo garambao za hadisi za hengada ukangizo nziro engadange harami wao hausiu zenongozi sazishavire harmanongo ya utsambazariali na pwabwa lilo hajuu rahane kawaida shawa jao nga wekao nga zijo minya ekari la waharmela culture na ila mila na ila ngada ya hayo na ishatongeza wajangada ebengele suala hilo waliho tsiwono tsera wane video tsiwono wandu wabali ya bwana harusi warengao mtao wabamba leso wabanda ze dhahabu ya balia ngabo ambao ila sitara ngabo ambao turu pwaba ndo mana yangada wandungwa o partage harmwe fikra hiyo ebenge minga minandongoza helea harmwe zenongo na zona zila haukaya Mkomori yanzo shenkeza na wekaru wa sudera jajio awonga bjoko kaya nongozo joka umenye harmwe zila lambangarleke zao yonde darajama daraja abili kansi harumale suala lahe kozepu ikao yonde pompiera hanyo Komor zanongozahe kozepu wandu wenji makati ngwa reprocheo kozepu na incompetence na ndongozi njikao ngwa ambao kaya hata wakati wandungo endao wazimo mronge waja makati ngwa ajawe magaringa jovidi katsuka na maji ndongozi njinga zireproche wao wananyasi wanu servisi nzima ikao inuketsuwa na namrobahi shahata no wanduwalo wawade ilfo reagise yabo yongo sawane pompie hunulaya ndinusu ala mshinzi lanzori ligabilile oyinu haukaya yakozepu wango madhamana wakozepu wani tsaha haruma risala muhimu wanzoni tekeleza haruma maranya wa Komor
ili wandu wajue mengoni mweze shida zilone koze puleo. Ebenge ngamombo Mwenyezi Mungu wandu wakensi waishie. Wandu warenge laiti harmaze nongo zina okazi nongo muhimu yanzu wako mori mdozi juu. De maisha hanyu, do wandu wabidi wa mbirilieni, do wandu wazingara zetu wa manaza hanyu, hususan de difanyi haukako zepu. Ninunge nja warme kadra he difanyi, haukaya wanu wa hufiao wandu walo harmatabu, gabu ya omirini, gabu wanja warmase ajali zamro, gabu wafanyoza aksida za magari, gabu wafanyoze malezi, zanongo izo pia kozepu nge wajibu ya intervene. Yabo wandu hamada wanu nge bidom juu wandu walo harmadara jahindini leo, ye efektifu yao nge repondeo ze kriteri kao, do wakomori walindao, yezema yeza finansu waniki wao, ye namna yofanya hazi, yeze kompetansi, yo wandu walo ya bunga harmadara jahindi, ya ilmu, ya maha, zanongo izo pia nga mjozeleza banu, ili mdo juwa zanongozi jiliwa harmale shirika lila wajao. Wa imara hane janisa. Andani garibu hao mhono atanga rambe kalu na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Haukaya obandakansi banu rifiwa oharmom jiwan sujin maususu ndo harmwa umrawa hangu le dahola hangu. Haukaya rifiwa ni mze wa hatu mjomba hatu mumraani. Ese mdungu ya manama Abdalabduasani jana hazonesa imaitiko asuli leo hafia harmon saula inu harmom jiwanis. Mze wa hangu, mze wa hatu, zuki watu, mjomba hatu, Ibrahima Madi wa mshangama. Wimrikao karna ushinda ambeze sifazahe banu si wansujini. Rimju wao. Nano wandu wafanya haziona haukaya wimrikao hasome harmon saula inu. Hafanya hazi za kontabilite, harumansi ya komor, haukaya domisomo ya hahe. Ya kwa haruma le shirika la PNAK, la kaudofanye malala o zamani, la kahula ufungwa Ekola Abdulhamid Bala, hamramba. Mruya kaoho binadamu, munguna mrehemu zanje mazahe, zandeza mbuliembebo inshallah ta'ala ijale ko banwali waba hayinu, go harume jannati firdausil a'la. Ebenge handa nido kusanganyi hasonsi pia albe mhono atanga. Mahususu mimi harumaze fami zangu za msujini, uharuma wanaama wa msujini umraani neledaho, uharuma mze wa hangu, baba mani, mze Hamidu, nuwana nyaonsi pia, na mtadza hangu no anduwa doya bonsi pia, ribe mhono atanga neze fami, ne manzani wangu mana makarim lihaji, nuwandu onsi pia wasabikiana nele tangalinu, nanu mjansu jina ukaya, gamjoka yari latishiwa. Oyimri yarumishiha rangwaru mwesiku tungome, wando waze wa hatu, wajomba hatu, wakaurendelea ne malezi, haina wakati mru ya hadisoe nae, ze fikra zahe zitoka harmonika mru wasuya no msomo ne maisha. Wengenga mjoka asi mengon mwandu waruvunzishiwa haku, no mlao dunia, wamze wa hatu, mjomba hatu, Ibrahima wa madam shangama, humjini nsujini kao, hafiyaula wanu, shaima itiwa sulileo, hende hadzihwa, ngungu jomrehemu ya mlazeba hanugwema, insha Allahu ta'ala. Watukufu garendao harme madu. Imadamado ya hangu ikansi haruma le suala na lele zaban la husiana nezi habari za humtao na uona leo. Leo inuso numtao wa dhahabu shanja uona jao njao ne dhahabu. Sharo numriabaliwa ya kwenda chulwa dahon. Yemruabaliwa numtao shomtao wahe ubamba leso. Mbukatsona hindwe kati dembuda ne formi okola mtao wa dhahabu enge numhono wa hemru ya uzingara ni mria ubalia. Yamba olamru loloa ngada. Zenongo izokwezi watukufu gabo wandu walo partage ngabo wamba nongo sitara o silamu wamba jau gabo wamba adat pwabwa ke jastai kinongo jazila ske hali. Mimi amjoka mkomori hanzo shenkeza. Na mizo nongo zila mimi side kino wa zaidiyo. Hauke kariba ke hali wabonga sarma nongo nziro. Haukaya vanu zila nongo za jatengweni. Hale senda rime kangarulo zawe ya daila. Hono mdomi mwango namba maharizu imajana marandaru. Josamendu imajana mane. Jawe mapesa ala watsodoto lo envelopuze balo. Hata lejio shinso ka endoleti.
haukawa ndende wabua hundu zila envelope ndufu abaha inu hula hatunsu jini shamjo kata mijimindwa jina ngo azifanyao mapesa mdungu ya toja uyaone ikawa hamba maharizu majana matanu nganzo ya tola jao hata juziri wono ngabo mjibanu wakafanya ada wamba ukaye maharizu hii milioni mfukari wazitari envelope wajusa jau wanruwa one mapesa mana envelope ibulo wamba ande maharizu hii majana kume na anizu majana kume na nne yani 7 milioni ngabo wambo kazi landabo kajajonja harume na envelope mtiti wola yengeka envelope ya maronwi sha envelope nje ngabo wahanao kari jamba zila kwela unrabo sha umwero ne mapesa yebenge kari jaharuma daraja yo kale woni mdungo ndo yarenge mtawa dhahabu ngondo ya lori yarenge dara hau yarenge leso yafinu homtawo baliwa hae karasuli yabo na mkera dirizieze no ngozinu babo yo hamba ngabo halemewa njaja nde shekarasuli daraja ndungurengo ye dhahabu ya bandazi nelemru mshenguli ndo abola asuri ya hele tari lanzia ya ibali ye hau ya jarmalete le tari la meza ya roe haraja temru maho mono nangwa one dhahabu ngeli ndo maude kanga bon shughuli nzazahe mrumshare ngeafa yendene mabani hahi bibi harusi nguli ndo maudu evaro hondani endaruma shughuli ya famii yabange banda zao za bari nareleziwa yabo nge banda zao za bari kwandu banda zerusto to koparone yabo ngarjo hamba banuzi nu dhahabu za kweli yezinu kareti yeinu fedha yebala mbalendria ula mtao mruvu zenongozila zitijire hali la tsena malanga jota tuhuma na banu ngarjwao heli zanda ziloleo ni adaleo mba faida mliondrao de kamrashinda wa hemba nyumbene mrumushe mrashinda ulemba dhahabu ile sheleni zijonda zijira ndware ngo atomeki walibize deni hawandu wozu shekaenda taleo hata ila dhahabu huyo nganzodi tsene tulo harma system ndwabe hema pesa ndabu wandwarda jado ndo kabale mitaolange tsingovuho ndongo nziro ngetsingorengo ale swebambwa shabala kabatsi ndubala ubale la karete hauyundi hokaya balaila fedha nono haina hinrushendao tengo eni lazima shivenulwa wanruwa wone hakomu swaha shosho uvalwa yedhabu ila hula hatu yela asiri vokale tarilanzia bahibana haruse kabalwa jotarini hula bibi haruse mrujoko japepe bana harusari maya letari yaubali ye hara ila hajabala hajaha mtia nruwa unoka kweli inda ila hara ya behoda huni hula leo dongo za husuda manama amedi yabo mrati fani haukabanu benge kujafanya hengea wate mapesa jokolola kana hamba bangu joja urema husuda bana ate joho ya vau ya joja urema husuda yoke tatso kalansi ze dhahabu wabeha panate shuli huyo yo husuda yabona ritozia heni mranzo ajireme husuda baneni mrufanya ndongo wongu tendo azungua utonde hombo ze duwa ikaze ndongoze ndezi jana mnendo ajina zodizo mgu yaunga shaketi namna yoka yaringa jofanya bangu jore mahusuda na ribandaze benga batamrakse de mibala mbatilo lazu imajana masana hakwabo tsoka mrambe womo neha benga abo kwezi na mkera dirika harma ndongozi joka za usawa manaba hendo la yada isange ndo yanje harma ndongo ikawa ngabo joja kope maulu bake ujokopa oshao bahamjona ndu pia wakaze madati Yotsimbi kandu pia lola shayo mbitsane kamda ne kwambo ndabu haku hari madongo amadazini banuzi nsinongo ando apo bawo ngabo sirire mauze swara fanziro zilo balanga bambwe ni ulona natsofanya ngabo jizi ngamanyono yafanye bawo la afanya atsofanya madola na yo hatare wenge mimi ngamabo banuka zanowe kamlungu fanyo na fanye hehela ndo afanyao shinji shisha ufanya imana hula hatuhula Rihana expresso lingwa mboka yembe ya hangu nzima ya hangu indwelo ajali neze kumeza haho
haukeka tibe hanzima ngabo jwanza be hensanu vala ngabo so yambe munywa etso jwajire mesu husula izo kweli menge mimi tijana mbebanuka na mtafadhali zenongora zona leo harimo mji mtukufu wa hatu wahehambu wakeradi zenongozila zitsende harimo mji mdoji tena wala batike mrujona zenongozila hakopea manazila kazirengo mwadane kembi hata ndungu jojo arenge denge zuma jana matsanu wabezu jana ne mahari hauzuma jana mailu urenge zuma jana belele josamidu urenge zuma ngo mitsanu wabeja au hata urenge zuma jana matsanu lole hata mararu hata maili denge rali jana shehazila nono panunga bandu alolo hunu wato mahari ya pauni gabo wato msohafu yotsi farudutsu anza utsobeha hara ya sha njia harumwe suna ya hengada inu haukayawo shashi wafanada nekanga wone hara gaona shepa mkono wabodo bahanu yosawa nekanga nzondo heji ikakutsinena ulihongo ndo warende sha zenongora zona leo na banu shughuli yambapo hapa shughuli bongo na mzee wangu Mungu na mrehemu baho wakati akafanya shughuli yahe wende wandu wambejuu mwende wakaudorenga wanandongo vale ni wakati wakabwangwa tsingojwa bwabwa senongo zila zende halida sendo mjini hula nedena mdoze sende balanga ndora one zembebo zitsinzwao riono wandu bwajabala riwala wanzani wahe ngwarenga wenda hula wajamdo balangu mambio abanu senongo zina kazi ngali nukabanoka ngo fulani rendo da honi sele bala mambio bomba bala msona hunu senongo zahanyu henungu sojajo sambe no anibe wama fulani bala zilazo ukiri wahamba ukaya shughuli bongo bomana mpokado waza shughuli timpaka isa heni jojabala na torenga yonde heli ya hunu ikaze mbezila zitsinzwa bala heni ya jabala ngutsorenga mbambe sho hamma fulani bangu aposha hula harenge henzahe shabo bahonga nzoji hudumu joshi joka orengwa no wandu ujonisho jo hansi shirengwa shipiwa yo shughuli pwa shughuli bongo abolewo yinu kangare ndo rahunde mtawahara wa dhahabu samahani gorengwa ofini hwaleso mru yake kajesha abaliwa no tsinde hali non sirad nekeneshi jo baki haruma zanvelo purito joju adera ramlo kande mahari na zilandabo lindele jo samindu na balazilandabo linuvauli lidungana na realizu majana marabu na balazilandabo shekando hendale wenutse na te dhahabu rido amba andrabo richitsona boramba ilande yakula undi andrabo kwa nungu azifanyao komori yabo ngabandu afuwo mitawo ya andrabo ya fedha ya dhahabu ya andrabo ze fantasy ngazifulao komori yabo ngabwandu asubutoa zikazahara wabeha ngwambo balandu kwa tsurambu washanga bandu kaongo na matsu mchimjamba matsu mahuhuru ngwazibehao ngazijulao wenge yabo yopia mrato jore mahusu dale la dhaba ndabo shabo mruwa onale baba lankamelila nungu jwambe emweneha yabo nariziye baze nongo zile kaze ndo dungia zenongo na zona leo ngazijo minya ila hindinia hada hatu zengo zila zo bali wazashingazija umtaola ubali wa ubulwa wanrado na zenongo izonde zenongo na kanzanambe hopande wonsike mle ukana mtafadhali zitijoka mfano zidungwa basi la tsungu anzordozo na bahanu wamtawa dhabu dingo bambele soyo bandazi waho tengweni ya bwandu onjingo ajotu mukawo la tsimru ya balahindu mimi tutfaso minga mi harmwe dutu e kabalanga bodhabu bo hawu fedha e ulati mtawo mruvu e shilendi e kahendo da honenda abuwa hakaza wandu wawono bon bese haka hanza honzi ya naro atione nabo yodemana hada sheka hato da honi tena urudubake halila bona rambwesha bandazo abari yepenge abo kwezi izolizo nakahanza nambe nakahonesa harumwa omtawa dhahabu rawona leo harumwa mjimzima harumwa mijimi huyahe ehambu wabamba eleso hotengweni wabaliwa wakahendo habibi harusi
ritso jwa shile ndini msiba mswanza ndo akopeti na uzia mru bamkomori yanzo kopea shabo ketsina manahe adaba kaza nongo zilazi dungo mijininga zendawo abo narudo kandu majana maranda rolo la hina deni mana bala shnande shazi ando atso kaza madaki de shepom kono shila ba shabanu longo tso shamndu havava no asikomori haundushe pom kono hende hemi hambaye mahari nde mwane mhu yele josamidu nde nyumba na wahayinu ye masurufu ndo wanatiti wanunle lao yele vao de zonongo na janizoda hunu pia nemeshangu na heshimine mrumshe manga msirita jalini na deneza manga wa mala rasulu illa albalaghul mubin eto fatihe tola ndware ngom tawatu ndani henda habalaja hunu hajahati ya kredi municipali haumru hendeza he mekimoronenda atia harenge hajali bize deneza he bieno wana bumri ya para basi izonga zijirio bo wangu ngarizionao kwambe hali yotilo tokabo silabona mo kambingu motengo nambo kaima na mhunde mahari nono ngwa jona envelope wambe mahari zui majana mani hauzi majana kume na ulande mwana mhu nejo samindu tsali nuzi majana marandaru valela nde nyumba yawa hata harimezi sabuzahe ne mrumshe wajomba we jabala na bala wahimiwa parents wale wafanya jaona mbashe wanatsa wanamkenzi ye mhuwe inde mahari nda nambweza envelope hizo wanumfikiri roendi manga na tangabu na shuja na tema pesara ko jauna no ripara yenyu benunga mfikuru rwa hendi ebanunga mfikuru no ngwendi ebaninga mlindona ndongondi na mjemode maone zile holeo ebenge banunga bonongori juwao ye mzaze ne mbaba wa lokomori mbandongo nzima njoma biani ni wanduro Faransa le lora fanyeze nongozira ngawene haki yaho ka ushilano mdumsha aho wa mloola hama hari ya Kiislamu wa mnikale barala hahe hawamba humbizwae hamidoro wa mnikazo Faransa ekamwende utoe mahari ya tengweni hambazu majana marandaru benge kutinizo ekamwende hambale vaole josamindula hojau sinduangu pia bangabo ekaonga sinengari mbukaja jo mnungu jo jitumia nomri yende ya jone sofari wa shatsindo angu pia shahenu lonaze fikira hizo na tosa nezo tengweni za mzaza hemru mshebanga watawatozi fanya yatoweze haki za hefami ikemru mshaho ndengoleyo atendamba nrabo mbabahe na mzazaho milwabu maharibi wale mwankondono mji wa pulagungu atanga bandikao zengada zao kazijavalide wakaya hata la mapesahe misiri wa bobana ne machama wa mdoandu wala watsengela onde wazitsa hengu atunonde wa mbwandrabo yondo kumru atifani loti haki yeminimo muyamrutsi na mbandongo nende atoeze haki za mji haukeka ukaho mjini uwauzawa lezio za mji ekamzazaho akamrani abo haleza za mra ekade mwana mshwa abo haleza za mra ya haleza za mji haleza za shama wewe baho uliesha hulasha mji mbabaho haliezo za mji za bea ngulindo alibeze nongo hizo ebengebo mwana amabo sao komorende wa loli weshilana wene mrumsho karu hundo mtao shakaritsina zinando ambao na mtosa na mbaleze femili mrumshende alibede ne ya mzazi wemrume undeze 10,000 unsujwa 5,000 wende watu weba hweza hono mji wao shahate za mji zitsonda za mbandabwe mandaba ngabwandu atungomba ndabo wo mabla atomisu yotsi hakiyo mzadzena libelebe ya mbaba ngabo wale mauni krizo wababano wataje wagone dini ngabwandu atsingo ujikiri wende balondo amba ndongo za mafitibala wajuha balabahi watile poa pasha wajazao haringwa lindoze ngo manager wali mzadzale ngalive kulibo hindi ngomandazi utsanga sanga tobanu ngabwandu alohunu watso harima ndongoza mitsango ngazija watso harima mitsango hunu wandu umepare ngabo watso harima mitsango amiji shawalele mokabala njomba hangu ndo azingaro mjileo imana mahangu ushimeji wangu ndo alonazo ndongoza mji wa muhimu na litso henda ribali yo mtao haubenge jonda ukabanu leo ngabo wandu haringa bahari haribanu atamekimoroni ngwajiriso mitao Dubai ngwajiriso mitao yabata yonga monao le fijoni lapya balanga bandu ajiriyo mitao hate mitao la rayona ya kazwaze harandra rungabo wandu adutokari balela ya ajiri wa sha minti na confiance ya ukayanga mbonongo za hakibanu kandizo chance chaze rumer ngabwambarila ajiri wa demana zetike za tsupulo ngabwambo ila jau ngabwambo jau ihotsi ndi hondio shamtsanza na bokati shoka hata
hari ngabo wandu akawa jirisaze harazila bahibanu ngejonda teke business ba komori gamjoho na wandu paske banu le wainunga wandu kawo ngo ajirisoma gauna kumbi ngabandu atawayahuzao kwala kwanuko vatsena mami ngarisha banu namwishie banu singa dungo sonongo zanda zinundo rijuwe hakasi surono kangabo folia heza ferizila goto na mbaja hulu gauni la mariage hunu la 5,000 euro na 3,000 euro havaenda za usiku zima alivurizada asa mzungu walata ye hajiri hunu mzungu hola meri ye hajiri hali maduka hunu hajiri le gauni lila hasaira ujawe ndafa alituwa alirejeza babu mkomoringwa nza ule gauni la 2,000 euro la mariage ya vae na modema onuwa natu walolwa nema gauni nga onda hu pia tulalaka avunga oyi ya saya latiwa haukate la fikira otohundanza wa yahuze kwa tuufanya yuketina maana na mmonenyi wanasho atumfanyo zenye kumbi hunu mwenda waramazenye kumbi wabwa hata wabwa bila rasuli nga misiru kaya nyinyi wanashe wa komori mlobana mbingwe nda aramazenye kumbi ronoze magauni mvoya leni wakati eroz maba hamjamshanje mbabi ngabo walu harumana magauni hamani nja ngabo walu mshanje mbabi mlabo harumala magauni manene yala ya turukina chinda obi yala ya heze 305 yala ngaonda banga somala ni sinani ngamya taonda valizinda zibi kajibinda zibi zijoka mjazindu zilo ibala mweva yako elimwende mashuhuli matsanuze ngozila ni wanasho hatu andasha hatu nyutanda atingo muzi sana yabo ngaranzorelezo kaya wanduna dofandunge kawo ndungu josana adowo na endini saba sindungu jibaba monao ni wanasho hatu wandasha hatu elimbawa baha mala wa harumema jinru ya magauni alabo kome jabu nyatswasika tujua tamdungu ya tondabi ya lamwenda mnikumbi nsano abo sefini mtsori jazizale da hondo katsunjwangu njondaba kenzi sindongo zila ndumshana mriswami karitsu mremanisha nganzoma na adam makatado donc garejeho ralaya zaferi za hedhahabu manwari ngabo hatawajirisa banata ngabo mrujoka na mtao yabo ajirise ngrum safari nende ya kazi ardare jesi yabo abahangada sango ndo norende hanrabo nruvu shabo ya rendo honrabo so bawandre matso shatsindo tsorenga mtao ubize leso ujuse ubiretengweni yabalo balendi ayi kamdansi base nongozongizo nziro nongozilangizo nziro ebenge ngarilanga niyo batike mrujo subuti afanyeze nongozafanywa zila harenge mtawa bambaleso ajusa tengweni izo kazi rendo ndunaone sesho ya balia ukazila ilandongo ngada linupwaba no kazila nzazahe mrumshene fardu ya itie yendo tengweni yene mabani haki nane nu yatsu itia yau mamakati yau mraba hindi yau shingazi jasi hamba yau kaliwa wala yau kaliwa ka wala tsolola juzi tsola takati na mnankame yatsota honsingoni yemzazola tsole mwana hatsolola juzi kaja shinda hati hara ngabo kowo jibu wa warengeze ngoza hema na wavaya ye hara ilane hindini wajo harmale jeleyo wende harmazenyi kumbie waonese kujwamba ze generation zaba habo konywa nasho ataba pia ni demlolo ao kulondra bil falaki ze dhahabu zaho wakati ze Germany za moroni ze jau banate mababa ya harayala yala bange bidio generation zaba hazinu rizie majinru yala katchona shatu hawandra shatu ngatozi nondo olilwa monzia nije wazazaba o kwatu shinda banaba hemindu yao ndani wana shahatu wandra shahatu ontuna hule wananka metsawanwa stili wanjia mrumshaho walo shababi ndini ye haraho timpake tokansa kumeme majana matsanu chambane ndini sajaja no ontuna do modernize mbabi sendongo no tsinongo za husuda na mkera dhima na mshwa hangu tsinongo za husuda ye kaka uraze husuda mru atifanye ngada imanabo wawo tojojo jirema husuda vanani sawende mabalambo kema hari yangu zuhima jana matanu yabo jireme husuda levao zuhima jana mararu jau tiruma milioni 10 yo husuda yabo nduna tozi yatifanye hata vanate joho watova yo husuda yemwene ha wole malala nionda yo husuda batino mtao yabo batije pretexte wandajo do fikirizi ndwaji nono kamdungu fanya nduna oneze ndongo wondo pande huu kwezi watukufu
gamjo harmwe madabiri madabiri nda husiana na hadisi ya Kozepu. Kozepu ikaole shirikalinu ba Komori lunu shiriki abidi haina mru yalimilie. Haina mru mkomori bidi asedie Kozepu. Haukoke Kozepu leo yinu uonge mhu haku harmensi ya hatu rahanezi ya mbaba lukuma nitsafwe dini. Haukaze mission anize hazizi lone Kozepu. Mwondo hayatu wahema na mkomori leo. Manadamu kujofanya haze kange na mo. Kozepu harwa pia. Wamrwa maji Kozepu ya ni jojubar mrwa maji nguruhoro. Yemiri ya hawa. Kozepu ya yu sato nziani. Ya remano uwade Kozepu. Yafanya aksida gari Kozepu. Wamrwa wanji ya Kozepu. Zendongo pia te yalo barinyano wa Kozepu. Na weka ndo angalia Kozepu nde ulono hayatu wa hema na mkomori. Uonde ya bibi ya himili wale o ya sedi wa. Waniko bidi wa bahi ya armaze shuhuli za hatu. Badoto lwa bahasha za Kozepu. Nsuamba ndao. Nsirengo kanyo nde sirikali. Bawao kwa ture ya nyime wandwa sirikali bahi. Yemiro njia omi jini hatu. Simpaka njia armaze etablissement publiki. Zinu za hezi ya gwanzima ngewende. Simpaka mru wa serikali ya remu angewende. Shanga mwana wata makatingo shoy. Vanukoze punga onda, vandango selonga onda. Njajani wasaidie noti zimbwaji. Haukanga njoze mission za societe hamada ila. Na mweneza nongo za ajiri leo zadara. Na mwone mbabi za nongo za ajiri leo. Wotsi mro, woyinde mwana sidara. Mwana sidara. Samahani. Akansi kwa dojuzana ngutondila. Na ye kawaida ikaha jawanu. Yuja tsahara siyo endea hali. Alafiri leo kana zivo chasi haja. Na mtajara usilava haka jeshilu juhumba bani ya liyo. Ade plasi hata ni wasulava ni karuna kaya. Ajahamba. Nini kama pesa gali shangula. Dala talaba pesa timnika hakansi kutolila. Sijuro kansina namna isulu kan pare Kozepu wajua mrenge ili wende wa mvile shawiri. Manaka ne habano akabanu hatunihemi mbio mili. Rimtamiza malalawata abono ajabi tena umdua sabure jitena na we shawiri tile namna hiyo. Na we shawiri shajushi la kusaidia nsinu. Upata ijumki nishema raia washinde wasaidie. Ingi daula warenge zamana hao. Waparahani hajumba la jushindo wanruao. Warengo watilo yabo wadori tunda na unikwa shahulawe hila ili wavunguze za nweka udi tonge sao zembadizi parahaniha manaka mwekao wana mbadi za majini wana mbadi za ulevi chini wakati wajutu la mbabahanu watundoa waneda ula ulevika undo kukanu wende uvunguza jenda hata wawona warokabala wakaharu makhatwari wakati huo warejei rivumwe harmensi wawala famizaha wavumwe Waenda ule ivumwe. Shikaru warantsena mna hiyo. Mabareni wajenda wanalo mabareni. Watujwanga laoje mafuta mango zidio. Voilà. Ilande Kozepu iparwa. Hasibabu mju wao dara. Hafanyishi hamade. Hani kwa mbendu yale kaja kaushinda. Kozepu iparwa. Na Kozepu nge parwa handongo zinji. Haukokeze Kozepu nge parwa homro. Hema jianji yo mijini. Yemiro ya maji. Hoandu wafanya za aksida. Zanongo izongi zonziro nganzo wa Komori washindewe lewe puwailo na Kozepu. Na abongari aminio kaze nchidawa nikiwaongi zonchashi. Zemalien. Zamali zinikwawe Kozepu ngizonchashi harmayensi. Na hila mbawa yaka ubidi ikae kamem. Yikena anexi zahayo harmema bavupia. Heli kao ngwa joshinda wanurisewa. Shachukale wenuma ministre nungondolwa garlanyumeni. Na perdiomu na misafara ya babu na babu. Shawale wajoka uhufia ensi waundu warendo unai. Donungo johunde budget. Ya he aende. Waungu atingo hula walala wafanya spori wale jikandani wende walala wari marongo.
kabati nkodo komori kwatu hezo itunzuanda walima kwatu bihabada samlini yeze force de l'ordre ya komori pia kabati wandu walona mbandongo bahata za accidents jiromi jini no monziani no kwatu shindo sawa ziziya yabo mimi tujwa mbokaya haukati undu alert yaho wananyasi wakoze ambao ya bolto sana ubeheme sajino harumwa komori wambio ka warensi wachitodo ambokeka banjamdo kartube zala haja haukabanu handani watinaze materiali zofanya hazi shako zepu nga sciences effectif c'est-à-dire le onuko zepu ngwa mankeo wanada mofanya hazi mwandu wenje mabenovoli ma volontaire wenda afanya hazi ko zepu kwa wati wamba ukaya ikanga wajo wandu wajangaje ko zepu nga tsingonda landu wasawatimisma mengo mirandaru mahamengo mitsana na mitsano henda mengo mirandaru ani wandu ikawata hotso shinda watema koshiri rohe ngwarengo wakati wandu wao wandu alomi jinabese wajanyo watojwele hazindini ila hazi yanzoa na zijana walona damubitsi walowa nono hauka hazi yozinganatio uzimemroba hanu yeshalweri ila no wakati pia mentene no ke jastai kimdule olona mahamengo mirandaro ndi afanya hazi kozepe no ila hazi yanzo mna ijana wa mahakume na minana ata mahamengo minana mitsano sheni atimize mengo mitsano hende mengo mirandaro kozepe hongurendo baheko zepu watsona mndu shayo no kawa ndo wajao ngurekurite ibengenga lanso apeli banu rambokaya nyima shababi mloho mijini mtsona ndongozo ufanya no mtsokiro enda mwalima mtsokiru sobari ni mwenda mwalowa na mndu haru maze place publique mfanye hazikao rahunduniani ra ahira ngamjohunda ajiri hunduniani husove mwanadamu hundu wanzani hurendezema ahira ngawe naziliba hauka usovero na mjanga jarma kozepu nyimiji mapesa rito wao reseda shama shato arabu resedi ya kongwanyo fulani kozepu natilwa ikai sirikali ijaisaidia nuru ala nuru shari tirengo kampaka de sirikali zoko lila mbawa ya sirikali shayo tenda sovewa ndasi na mfanye rihuye kozepu ila paske mimi nga mwono kaya kweli makatingo ajao le garinga nenda watonziani ngali fuhawe pine ngwajoba la kwatina maji ngwajoba la ngabore mwamalezi manabala kajala mba hindu ngwajoba la ngabatoto shindaji seti yobalange na mshipa wa krampu hema koshiyaba amba ya mzoro sakati mema ngayo mparaleli na mtafadhali mfanye jitihad lisedele shirika la kozepu haumli hensi shabo na mjozi jodori hunda haukayanga mwanao wanja mrotsa unu wenda ata urenge gari la heko zepuye jasulie wakawanga ye shofera kayabo ye hakari mwani malezi ye kajala mba hindu yele gari likana na mafura ye likana maji karitujua na mwani Shiliao kabisa. Ngamonawe heli zonongozo zichirio ngweshio ngabo ambari wapara ngabo ambao samafura nongozi njinga za mbao izo zonongwe kausonsi pia le shirika la koze pulila la kalitilo dotse shelwa kalitilo dode ziwa haukala nruwa jitole ya zeroho zaha wende wafanya hazi jazila jamanzo njuwe mrikao ngene roho yao na mru ya hawa mrini ya unguho mdu ya mzonde ya mjuse kaha josubuti wawenji wa hatu ya mru ya remani gari ya tafadihashe hitwa josubuti ende ya mjuse yaba hanu balo mrovu wawe kao
valale josi lila landele hatwari harma mndo tilo mromo noivu wa ula nele josi nilalo zero harma mndo shilande shandu shandani bokomdu tadahu zisokaya ye harma mndo antro fulamu ano mro wekango heyao ne fume nele josi lile kanga lila wao ye hatwari nda hii ganzo amboke hatwari ndele josi emana wa mndo wengo wonokata ulango vuwao le josi ngo jolone wambeli nu josi na lilande li joka huja lu benfia lu teze problème li bloqueze poumon ou remane malaise ou du devonsi ou perte connaissance ou febala lilande li ko propage wa mro haukaya kunaka huono malomro dirige yo kale josingi lo jinji lu balilia kuna ushindo wone orientation ho mro na balao sa orenge mala hundwa jinanga wendao hata le josi li joka orengwa no pepolende hundwaji ngo jono kanyu bazindwa jina sazirengo le josi la delika wampeshe wandu wanzo wafanye hazi ya uzimo mro waka kwa shindu wa penetre uharume nyumba wazimo mro haukeko mro ngo deuxième étage le josi li wasilore de chaussée yabo kabati namna penetration kata uko anaka wono malawendao déjà kwa na ujo uheya parce que handani déjà le josi la uyole ndo wabamfi yabo c'est fini wandu walangu warengo riski lande mane kao makateme nje pompier wikao mronji ya okwanja directe hodahoni wokaza emilingo ya ilawa habo juu iliwatinde wangalie harumai madirisha ya namna yoshinda wanenele josi wajohunda visibility ya ushinda wajero walobonsi wajo namna yohea ba wajo wa penetre wala majeshi wanofanya zazi zila maniko bilika ndani wabunguze majeshi wala wabehekozepu yonde kweli kaubidika ndani wabunguze nusu ya majeshi wadekozepu haukakozepu ondwalo namda daruma ensema kati yanu kozepu ibenge namjue mwanadamu ya jangaje ya towe roho ya hefidia nyo ya sove roho za wana adamu andwa jini wautsandu odeziwa waukarja wanika hindu walate mishara oko atuli wangamonao nisikuwa fanyo grevu nane kangu alivao yoti saleri walo wenji walama benevoli walandwa jitole yao bengenga manzo mjokaya bwa komori ye hazilo no ananyasi na batsoka mrubanu ya nambie ya mria josubuti yende aparse mruvolo volo ya mfanya massage cardiaque yende ata amone nguro mabovu hovwe kawa eka jatso mani malezi yabo ya zubabonzi zonongo izopio ananyasi ngwafanyao affrontement he zonongo izo ili wasove vie Gwatina mwaye, gwatina mbendwa huda, gwatina mshahara, riski wa irengao hemesha hao, walita na onde mahala wadungwa mbio wadeziwa, wala warumao ngwatungone rushito hindu, mwone nsu takfini ya kawadea, ya walazanoa nashwa hao, baru wa homo huja. Ilamanki ya kompetansi ya dhamana. Ibengeba na mchokuwa na nyasi wanu mimi nga ni porte soutien hangu ne solidarite. Oharmale shirika la kozepu. Mwambio kango mengoni, mwandu ya kaubide harumwe mijiwa hatu rido wa sadue. Ritsahoa na zijana onde wangaje hawinji wanjie harumale shirika la kozepu. Deja miminga mtsawu wakai. Kozepu haruma ye mijiwa hatu rahaneze polisi municipal. Wago hatu Allah bila rasuli. Ngamsa uo wake kozepu harumaye miji rahaneze polisi municipali. Haukate kazi jazo wanano wizi ngamisuruka kozepu waju wanano wizi rahana polisi municipali. Haukawanu kwa nahu huwa shangwa jo usove. Wanate kobidate armi ya komorito tsambaziwa iluamba kozepu. Wabuhaze silisi zila eze milisi na zila pia ni wabuhaze munduki na zila pia. Imana mimi nambaka kozepu wao kwa uwao sove. Waweka wajabahani, ngwajua zime mro, ngwajua sove mri afanya accident, ngwajua sove mri afanya malaise, ngwajua sove mri alo harma are cardiaque, ngwajua sove mri ya jiba harma mro amaji, ngwasao barini wa sove mri ya hanwa, wao sove. Shaina mrambi, re gendarmerie, re police nationale, re police za municipal, re habari za PIGN, rawanuramba wo de aende. Na mrambi wa nrope otito sanganya hawa rangubunku pia dotsoribiha yabo wangu wabidile wahishimi warumwe miji ya hatu ngani mabioni haina mrujo na mana wakoze paruma mji
na subutia msalio ya mnike galo ya mrespekte bwa Komori. Oui. Kamna parona kozepu harma mandamano wawe wangu. Yotsi hazahao. Kozepu mandamano ahendo wananamro. Ye mandamano ahendo para handu ya zubobarini. Ye mandamano ahendo mroa ukawo zuba emiro ya majikao jarme hambu nomala pia wande wa sovera mwalira nzwanira ngazija. Ye kozepu ndo wanane ulo mwade mahututu haulo mwade wanzu haraka evacuero. Waka wana ande wa warenge ya kozaba lo alawi. Kwa tina bahanu watu intervene hausove vi. Yabo wanu eskadron ze mbawa za hifadhi za ndabo zinu pia. Hulasima la hujopalo jankodo akaboto janwa ili warambio. Yawe kando tsuhansu akandani mdoli siwa na mwende mwake kozepu. Rebunguze mbabi bambe sengar joshindo fanya mandamano siku. Shekande namna ukamtodeda mwenjeza ngamonao. Juziba ka recruitment ka ufanyishi harma ele jeishi la AND. Uandra wana zio jana wako mijini pia wendi. Haukendi aendengwa lao nro ngwa unapije njema. Paske mbabalu kumaningwa nurise no ambirlie. Yena mwende maoneza recruitment zika ufanya kozepu. Simambia na wandwa baba mame ngo miranda rudondwa minswamba ndabu watso nambia wao. Mamba bolt mengo nmoze problemu lonizo. Ze recruitment za twati ngo ndwa baba hunu wandu walemewa no kwatu waonea watujwa babu wade yao na kwaja warejeza dingoni. Shangwa tsingoleo kaibano abaho janfanya hazimina mbabangu yongo na sansindi. Ridungane Swahili nde naone mbabangu boya haba. Mashababi na mudema jangaje kozepu. Karendo anzarambe harmeze ziyamba balu kumanini. Banwandu wabidwado ni kwa budget njema wa kozepu. Haukae majeshi wako anoparo wana. Sheka mwansu kanga manzao. Banga mjodo walibawe virawe ribiha. Yonde mana mwanikao budget. Ni wanrikao mkanza mfanye debarkement zuani mkwenda marenge la Tanzania. Hula Tanzania. Doaja wako risedi arme debarkement yuhon zuani. Hayi. Sono kaila ndogo wakati ula wa general salimambe seba la ndailaya. Yao yi sambi. Inde mjokanza mrishangaze. Ni wanu makanza mfanye debarkement zuani mde makombo shesu wa shanzuani. Yondele jeshi la mzuani la humjijengo la Muhammad Bakari. Mwakotsa hamsaada bonze. Yongiwa kare hetswani hangu mido jifikiria. Ye force ya hiyonsi AND. Force nationale de développement ya hiyonsi. Rimonaoni hesi ni sujio maritola. Benge ya la magari ya hali ya lati wa harmazensi za bonze. No jijusana makurundu na mapamuhono. Nabo mkahenda nzuani mkautsa hale jeshi la Tanzania jeli msedieni mwendema wane na jeshi la mjitango nzuani. Kamsono kayabo ni wandu ikao yewa ula Sudan, harila jeshi la Sudan. Jeshi la Sudan de la kondala rengwa, yabo suri la section zima, shaheni hali Sudani kwa jajobe hale jeshi la opia nzuani. Ila section zima tuluar mwemna bato, ne salama jeshi mengomirarua Sudan la ile la Allah Muhammad Rasulullah karitumde yani shangara mboze kweli bensi pararia ngeba nuo vantara wodo jitu sabo majeyishi mweji hubu anorendaje ni wandu mwaka ufanya debarkement zuani mwede mwanene le jeshi la Muhammad Bakari mwaka undamari nge jeshi la Sudan ilijali msediani majeshi mengomiraru imanansu aminukata watimu jana Bobu denarie ko jabo ngutsoba la mercenary 15 mercenary 15 waka ufanya affaire armement ya Komori izopea wakwaja kana yanu makombora yanu hobaye base military ya kandani shawa na pea watoka ro apea wejabo mshangazani ba ruono Max Veyari hajabu hadizwanti hata yensinde he paralyze amtingo jambo wakati wahendi nila ya lava na mwangu Ibrahim Papa wandi hawaungua warengaye sexu wa hema rebeli wakahenda tawendaza watewashili na hamahame hula waka wananeje ishipi wawalata azungurara ngwalako mo Ramadani nsuju abala wakame ngomiraru nsuju raka uona yena mnaye suhambia nsujini hokarja kausi uha voa sisi waja ona wedi hapetari kandani simambianu ka wazaza watu ekawa ni hema bubu mobarazani
nezeleso sujini bala zikahanulwa wakauvaya wetawa sihunda tenu rihundu makoshi ya majeishi mo mishanani rihundu mo barazani rihundu ya lembeziwa haru wakau beti izonswa batamba betizi tika tujinisi wana habari surtout do rwan shohunu kandani yekaba tsodi hamzinga hatensuila ya feso alimbuna mrehemu heni mriaka yani hasaduva heni mriaka yani habubu heni akana leso harumo mjamsujini hunu kandani muno anasho hatuna zaza hatu yema bwibwi pia zirengwa wavuriza zetenizomo barazani wavaya paswale enzia sosote huamba sosote wabiri mula wenzao sabambodo ni wapasula mulanga wa sesan itanda mjini ngabo wa shishabandama aji wabiri zenzia zila pia wenzao maneho malari ujua ura kaudotsa bushia donc wabunga mjua wenzia sabandama aji nga mjua sawo wetsanda mjubo nkondo juunga rijua ya sabambodo ni mopia homala miminga mtso huona jao maneho malara kaudotsa bushi ni hali mana mtsujini ebolo no kandani uhonsingo huona jao kwa takandani kauhunji yangari hujuao bahani mlabioni wazazaha tunyinyi majeishi makakandano wakati ula richojwe kamroha yengeno ndanzajere evaluye mabwibwi ne mabubu ne zeleso zaho wazazatu mazanua harumase baraza makauva mtawe wakati nabala wala ndanile mwafanye kuyafe swali nsuambe za hada tsuambe za juzi za feswali wandrao pia wa devaste wa mvaise emiji zebaraza za he emiji ya omji wa tsujini hautorenga mabwibwi na ndina tanga wambese wado demande no asedi mivuvuni hata uko parso amajeishi zote labon swamba nsese zonongo za kweli ni zambao mivuvuni wonji ato mivuvuni analaha imana mlingori wendi imana mlitabishandu kosile rjoze sirisahanyu rjoze mbizandu rjoze tabuzanyu nyindo ananyasi kaya wazazatu tsamba anjaba nubandebo mwana ishereba kweli ya roho mzazaho nga msoshelewa hangu wambandazana gema na mtso ushindai kangabo magzegrevu zila mwadojo kabano andu rambuwa za barindi shamanzo mdo jisu hamabala jau nabonga mjulao ze sirizanu pi yabo na msane kwezi watukufu mjokawa ndikaongo muhimu banu dekozepu bakomori dekozepu sinadirianu kwando alo muhimu komori yabo wamba dekozepu ebenge tijuambana mlawo wenji na mlawo kandani mwende mwangaje kozepu kabo kandani mbandonga mwansa nyabo dokanga mjoli swabo mtsana mlebo masihu mnochai mrema hiyo mfanye spori mzungulie bahi mrengeze armu mtie mtembe mjemze hensi mpashe magari bahi na mtsorambia zerongo mfanya wapre hindi zenongo spanyao gendarmerie pareil banu gojo hunde police nationale ne gendarmerie shehomoroni hata kwa tushindo jerema katibo jira accident zero kwa tushindo fanya consta ya ukaya wajuendo beulo na haki na utsina haki ngwendo hata ngwako yabo gendarmerie ngeko yabo emazofera ngwajiba nao na we gendarmerie ngwa yabo kwa tushindo jokaba no ide atende ya rema hawende ya rema wabilwende ya ka priorite ikaja ka priorite juzizi jiri ngamine video hiyo volo mwanamshwa hatu mbesola je viens na unsuju ya bala 4-4 ya jofungwa bala libazi ya kanele luka hale banu volo banu ufungwa banu soneleki ye video ambe semu yono mitsi wono mraka wan direct chat do azela page ndini ya bala mna garanti tajare me mwanamshwa hatu ye polisi toka bo sur place kwa jashinda waranje ya feriyo hata emwinyi ile gari ya kafoti fwe moto mana meuo hamenase mzazato hata ye mzazato ashukura balale gari hakuenda za hende ajilekezele gari na we polisi ka ya bunga joka hamba ishava arabo joka dorongo sharabu ya bunga joka hamba yesho shindahu ya mzaze uo bwana lina manamsho atuwa harmale katkat ya journalista mbanga monozo nongozilo komori vanweka ajawe polisi tsainu bana bahie ya remale gari ngujihundo na kilo ya utoa zibui ya utole yate polisi zibui ne yaremwa tsole mzazato ashukuru abaye ngutso hufie roho haho gari ni hata watijolwa ya hapatsemba gari ngondo yalekeze hatarone sahaireme elbesera de elgosh hosoni antro efari na indini halimenyi hahimia bona zibui kwa jamta keke ya mrenga walawa kwa jafanya mbakoste toka yonsi kwa jamba baninsi helizika ojiri sha
Yela hakabu nyinyi ngamrihafilishao za barindi bali baluza za henti zo sasa zipariania rangunga bozenyido zinu o watu anzara bena singari johamba ekari shirwane borjoka hulwa hizo akuri borambao labala wafundise Abdullahi unumhima ibengengari mwambiao nukana mtafadhali madaha ngundo sedie kozep waondo andwalo na mradi bonsi juu sino andwalo jina la pia kabata tamba fenda riondrao kwa na ukubali wenda bala assembly nabaha wenda wa profite wali membate wali male saladi wali mae mumhogo wali mae nrovi watsoja wao wadoja wezuza wesaidia mbabi yezi mbaba lukumani rebunguza mbabe bijahao wasawa siswahomba nwenda walowa wakemba wayodohuza shahula shaulima namba yohuzamfi woko hizo zijokirwe yakakwati na zorenda babu wa jose dayensi warduonde riyadi wajirumilie mbaba lukumani kushaza fikira za hangu wasiso wazao barini baba nunga wandu wala waharma mijiambo harmale jeshi hilo rangwe gendarmeri huje polisi nationali hata aende wenda bo wafanyatri wa himisa usiku wambio kando be ujo sisa ngwajo jivumbua yendo be ujo lima ngwajo jivumbua ana mjemtendo wadosi sobari nonda welo waze fiabo wejabo wezuza ridojo kashinde shindo shahe majaishi umwezo watu murendabo bangar jolonda uraisi ba werenga wefanyaze kursu zao waransi wabunguza babe budget wajo sedamala hunraji walo zero waita el marufu ya mapesa walibwao sana mana mtwanza mtsahe mapesa bonsi jundi nongabo ze fikirangari nikao ni benge ngasima opoza wahani shaba bortsojara mdeani kamtsujibi wamitsina humdeani benge ngamtsojo kabo mtsotse mha yekadeya ansina ude ashara jo humfunga namnifunge sha namdengeze fikira bezo jona fuo wenji namtafadhali le jeshi hilo rangwe aende rangwe gendarmerie nationali rangwe escadron ya mde rangwe PIGN abubo wao mashababi wao na hezo aho msiruni wende warenge mabanda ya loharmo msiru wa bahani na imo pia wafanye hazi warenge mahuntike yao na mihogoneze mbate wasawabe hobarini waje wadoba shindo shahao ridojo kashinde shindo shahele jeishi wandrenda we hula yabo ngamumna virione sheratu jodoland benge watingojwa mbabahe jodon jamanu de lulona carte ya lolani jeishi c'est pas grave sha au moins ngamjoka namba utilité shamba balukumani ngotsonda renge majeshi wa mbatumizi ziraru wato kansari mabazi military wato liswano jaya hata kabatimba faida runda gonti juu mpaka sijio wajarone sema pumzi ya hao yabo rundu faidendi oui ngwajo recruter maivron c'est pas grave shawao amunadhirio hozia bomana mababa haba ngo ngamjona fikira ukaba mihanza fikira ngamumnadhilioni ba komoruka wandu wamba ngo recruiter mel mabewa kijeshi ikawa wenji wamba hari wa madelenka wasa wamba wolewa ngamumnadhilioni kaba nu wobure unulondo koja na fikirambi shawe indo bemdu joka usiso barini yatilo harumaze vedetizahe aende mathalani yende yalo weyu hata saa sita za jiyo awindi ni manele jwalo barini lata yekangu ndo mbandongo dekani kwa sigare tavuru ya joka udeu ye jabo ngudemu wendo beto ezo msunende yani kwa msihu iho yali kwa narato yali meihu hata yekangu ni kwa dekani kwa majihano hani kwa mbendu hali ya joka ule wasandai wakati wangu adiwa za wakati olevu kwa na ujoniki wao shabane mana wale wao hanafasi dabo walo monziani watolo wase moroni balatanga badingo bihar marize padoni wa masware nde watu nde wandu walevi na wala walewe ono wendamula we profiteze okazio zila wenjamula we hulaze majizao zila wangario wanzanwa walo armaze bidonviliza moroni wendao kansula we lewata wejaza armaze posto watingoja wademe hula watu rabi hano ramahi atabahi yonde dogo la armaze baz militaire zinji yotsaibu na mwasisa wende wasimbu hata sendogo zonga joli miteha benge yabo kwezi na mfanye jitihadi babanu haruma kamiliteri wa handongozi nji wa bwato wa bila rasul nyon susoma besufe jihadi ngoju ukabanu militeri timpaka toka wofuma ganyi na militeri waloma medecin bala ganyi na militeri wakao sonya nguo
di wandu sonyoze ngoza hanyu nganyina mamiliteri kao wao do akao piha nganyina mamiliteri yakaubidi wake harumemba wa inu ya kozepu wadwe saidie kaba jauziro d'ailleurs hunu Faransa hunu balai pompiala osedwane mamiliteri mweshele nyimlo hunu dejanga msingo wona ukaya hata ngabo wandu wanu wakofanya hazarma ze mbawa za transport zinu transport en commun hama RATP hau Camra Silion Silio Asaba Habadan Siho hau Marseille wala wahana jeishi speciali lahe wandu wahe ze transport no wandu wala okama arme esheleka bwatsoja problem ya mru ufujari mziro lona iyasi wanzo afuma windi ni wareagisse en toute urgence hao interpelle hao entrave hao fana nongozi nji lejeshi la Komori nde lejeshi la tsuhaneze nongo yisu mahala jola pitale el marufu latima la habidi wake kabadola wa majeishi senati wa ila wararu simpaka wake batia sécurité privée ye jeshi uya toko bidido kel marufu le shereka baja wakati wakor sanga sarma situation zero watso jambu hulolo na fikirambi hanja hulo arashonde nguro hitso haumrutsa humruba ya umrienda aremelwa mrugari hula ulilwe mwana ya jahula peteze plan ya parse fami yaho wau wabukojo hakumpanyi wajwao ne mruwa mwabala hanja hawa mndu ulamala habidi ngabo mahaleka okejabide hifadhi dolao ya hifadhi ya hatu inu niko bidi koma la pia ngamonawo zeterezam pire mabaya jiro ihu ya wala ngwa bakoka ndani na moroni harumazemba waza hifadhi wa dorenda wandu wala pi ngawafanyao yabo na mshile mjoka yanga mpanyona yi oui et ma pompier volontaire bala wa ya ma lieutenant wa ya jao wandu wala pia wala hamama wala majeishi bien que kausha lieutenant hau capitaine wa pompier wotimpa keke hatovira forsoma harumanongo za sha ze exercices za hao no hato wenji walandu wa kama arme waro hawenda wajangaje ma pompier volontaire walo bala sisi lo andika we kozepu keti na wandu ma volontaire walo en réserve ukama ude kaba ja catastrophe naturelle bonsi juu ritso zombea le dzalila li juha hauba simrwa majimziro bonsi juu hauba ja epidemie lo grave ye ndongweli bonsi juu abondawa de cause pour ila bahi na mono wakati wa covid bale cause pour ila wakati wa tijima ba ndinsaila ka haja dengue hauchindini vale cause pour ndo abido adon jomi jini we desinfecter ze place publique we desinfecter malaho we rongo wa koza vanuye ndongo ya cause point inuko bidi kawandu pia wa formewa presque surtout mashababi idoka hamande service national hunulaya sha wandu wa de sounds yatu ihotsindi hoali ngo atsahori yali ils fout complètement baru were mwangu ajoro habonze wenge na msane babanu zinde ze sujets za hangu mimi tinamba sujets zindwa jina deze sujets za hema na mkomoro loka kodo banuko dingari dulumishi hao na botsuka kardajo shinda yaricho jwambilo kanga sina 67% population ya Komori wa mashababi richo amba okema shababi wangu asingo kantimi very juu na urama hiyo na ulala harumaze place publique na utsovura msina unwa majina raorwana shwa wata webolo ampadoni na wajojo rengonde wake na mba utilite watolo bure huo na wafanye kampanya ya sensibilisation ya hekoze pwani kwa maye wanjomi jini wanjarwe mabangwe wareze tujandini zao wende ya wata recruitment waoneka ngwa johunda wandu mfanye na mna method nraji ya recruite simpake mraji to wajata akoze pumoroni ya jajanzi hauya lindo sikwa recruitment na multiplier ze jours za recruitment nemezi parce que ngabo besoin wakati onde jo mpermete ni mkena annex arme mitsami huli ne mbwanku une itsandaya ne jawa ramalira mzwani wandu wake na effective ikao ikaba jandongo nziro rahana zinusi jirole o wandu wasane haraka wadoka na reactions jodoka haraka deja ndongo hamada zila zihana limiti ya kilometrage ya ushinda heni mahanu wake posto ya kozepu indemana wakati mwinjimo na okaya ye kozepu ate joko la waekaye kaya hayo ngiyo moroni makuju womro unji ya mde ye hate joko la moroni makuju jete izimemro lomde nga mtukuru kanga jobitsela kikanga na izo pia na watu effective ushabani kaubilibo lise sedi wa madichek par exemple wake point kawo izo point kawo ngebilio toujours lebehe wala kozepu lidoka akote mahala jabo lise sedi wa madichek
walo lycée walo ambassade ya Faransa walo jau balaba lo l'école balaba hanu wabidi wakekoze pa ke université ngi wakote tena bien kambe se pia bazi amvuna unsuju bahanu jabanu poro balaba hanu wabidi wakekoze pa ukatsa ila hydrocarbure ngi obala ye porongi obala ngabo majumba ngabo station d'essence bala ngabo jau mala jabala ibidi wakaye koze zilaba hamahala tiba hitiloka ndabona mbe haliyo shazi la zihana kilometrage lokati liwaza mana makati miujiranse nyembaba shali la yoka yanze doka mahala hule ikabidi ke pati mde na vuvune kaka banoshinda bakakoze pumlene toka vuvuni ijere ikoni ijere mbashile ijere serehini ijere mde ijere vuvuni ijere nahunu hojuma vuvuni bala siudiwazi ani bomtojo shinda mafanyo kahe ni mji wake kozepu na mangalie hali yo mhensi shaikale o inunsu jini nga banjawo mro mziro ye kozepu nga nzo junde moroni jensu jini keno jaunra tanduwa sawafa pia shika mno shinda mwemplante kozepu nsu jini na mto jamye hensi wopalendaru ya nsu jini ya alimante banda maji ya alimante hansambu ya alimante nsu jini bahejo jai kazoba salmamu duke karbune tsanda mjini ike karbune ambassadeur aisoma hani ike karbune alliance iheza obokule bole koli bwa munyi baraka mwamfanya zinsinongo zanzo zilo kamala hule banusi kartsamba nongori tsingwamba kijinge ni halu andwa ninga mbeba no bolteni longo bien sûr ko minga mudo tsisomo tsijua e baninga mtsingo furuka mtsoja ndo mamba ni mafiti bweni voilà bweni abambao c'est très bien maraba menji vanu mintu jalma beni nrabo mimi nga mbondongwe kawo bangu nga modo titsa hati jua ziru mitilo tsahandwe na bia mitso kantiti juo kayo vanu bidinele wendongo fulani rijeri partage yonde helia manada mwekangwa nzwake na wandu wasaidilani donc unarizao hadisi nuban mambenu kakoze punga ona besoin ya recrutement haharaka tena haharaka manako mori ngabo problème ilo urgent ikao nga mjoko janieleze vanu surtout armo mjamoroni ngabo problème ya sayanuka ya epidemi na wontu wata uhara sha heza tabuza hemaji ne mahadi sina yafanyale wo na zanongo njoko jani mwambia ni zahele daho la sonedi ngabo harara ya epidemi harmo mjamoroni yonsu amba jau izo entretien kaoti zifanya leo yinu ye dose yo satisele tiye hansi vanu insha Allah nga mjondo wakati rijeni mwelezeni senongo za jiri neze miliard ne mapesa lo harmane daholila neze nongo za rejeza sundi gulamu ho ministère de l'Intérieur samahani ya usiana ne maji na ze habari ziliwe makati yanu harmale daho hilo neze problemu zilio yo sujet kaonga johi rejei iliri ya alerte ya rejeri ya alerte wa moroni wa jokanga bo problemu hilo nziro ikaonge joka usuksite problemu za epidemi mananga mjauka ya maji wondo ulanga leo harme dunia maji wondo ulanga heni banu watso maji abonga bo problemu na mdambie mwanadamu weshiba sina maji avanu wajonda tawafe wadonu kamonzi yani yemirira rangwiri nikawe hawairi lekeza oze nongo pia itsongwe mvae hinya ekake tswaro ze wabo ti problemu no mva katsuhunya ze plasi publiki zanzozi netwayelo yelewe kakabati maje volonge joho siwaji ye malaho ya hatu yengarjo ya hosaji ko jwambesha hula ko jwamba uhunwa ko jwambo yela garjonda ta jodonu kanchunchwe ni mdungu jodeshe mananya kanofikuru kata balangunu konayi telma ikangu kwatsu yela izo problemu ikaonge bido pia wandwati zilengo kaba mtswaba ndwatsehe shezo nongozi jojo ujiri oharumwa katiruja wehunu yekai hadisilo moroni ndo anza persiste hali loila na moroni uyo isaye tufeha wanadamu ngo wenji shalweri ya huwa nadamu wabirana walomo zindoni walomo lopitadi walomo lekoli walojau wandrao pia kakabati dozalama jila uyela yo uyonge joko kaubuna tsahuite wandrao mo problem na mparlon plus au rahaf ebenge kwezi gamkazobani eketso katsirongwa nayi ngamtsaoswamaha ekati shindi titekeleza he wajibika ndo yanibe habanu wondo sedizwa Mwenyezi Mungu neze fikira na zifikiri nje banu na humboshirani marahaba ni wandikao do mkonsome dunga ze madaza hangu bien kenga monokanga wandikao ngwadingo ula shambeseda bonso habeza heyezi na izoti mambianu kanga bo suje zinjizilo muhimu rahana hizo imakati ya mwisho yanu ebenge nyima fideli mdunga oze emission zinu ngani mboshirani marahaba
naomba Mwenyezi Mungu jelo nani harma mada zinraji. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.